sebagai kitanya orang yang beriman kepada Allah dalam akidah dan kepercayaan kitanya yang bahawa kitanya udip dari dua buah negara. Yang pertama udip di negara dunianya untuk oleh kitanya meninggal, nyo berarti kita karena minat negara yang kedua yang ke negara akhirat. Nyo kepercayaan daripada kita nyo, dan kepercayaan daripada kita nyo untuk hidup di negara akhirat minta bekai adalah bahawa kita hidup di negara dunia. Nyo rata-rata berdasarkan orang yang carong, ada orang yang nak carong pi, nyo tanya kaki iman, kaki iman. Berhubung dengan udip dua negara, yang pun udip di dunia nyo, yang kedua udip di negara akhirat. Udip di dunia nyo adalah tempat minta bekal untuk ke pangkai udip di akhirat. Nyo adalah pokok baik disampaikan oleh pendakwah dan dai, atau yang disampaikan oleh penceramah, atau yang disampaikan oleh pemberi kuliah kepada kita utama. Yang kesimpulannya ialah yang bukan tegak tanya. Ini kesimpulannya. Cuman yang dah menyajik kebekai untuk pangkat akhirat, yang dia kebekai ke pangkat akhirat adalah pengamalan syariat. Pengamalan syariat ini yang dipakai. Artinya pengamalan yang mendapat balasan daripada Allah Ta'ala. Kalau baik dibalas dengan surga, kalau tidak baik dibalas dengan neraka. Jadi amalannya yang dapat menghindarkan daripada neraka dan membahayakan kepada surga, yaitu amalan-amalan di akhir jalan syariat. Akhir jalan syariat. Syariat adalah barang yang datang daripada Allah. Syariat adalah barang yang datang daripada Allah melalui Nabi Muhammad, yang di dalamnya adalah dua buah cabang. Sekali lagi, syariat adalah datangnya daripada Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh beliau menyampaikan kepada kitanya